Chiti ni phai krehinia ni lakhain ko ratok duar baguri MSC constituency ke parlo diring along atowar kerak thang penajok diring ahawar arad atum kedam kebang kasik saknang. Lason sila bang so towar ningka nisi sosial prang diring ahawar arad apan SOPD scheme pen towar kaselam ponji apan pang chenglo. Sita atowar kaselama bang pabeng hoya sonsi non puta bikoklo. Lapen kethok tang aar long hai hui sitame chipur etsi henu etlo. Diring ahawar arad atum towar kacheleng siksak pik an. Lasi kedam tang MEC election aprang Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Lapen Education EM Richard Tok Biatum kaninje ke botor arwe pena joksi ington kok pusi ninje Lapen non chikloi jona philote ke tanglo pusi pherang ke tumangno ninje sitame non chiklo jon pho jon throk pardet apita thangnat ke claim angthek awe lasi non MP election aprang labang sotowar patang pon weknang popusi diring ahawar aratatum ninje Kaziranga pen returning TK News रास्ता देखो की कब रास्ता भी की कम जाए रास्ता बेया हो থাকে আমার গাইছে সব চলালে বেয়া হৈ যায় রাস্তাটো মই ভালকে বনাই দিব লাগে এতিয়া অসুবিধা হৈ থাকে এনেকা ৰাস্তা বেয়া কেতিয়াৰ পৰা হৈছে হ'ল এতিয়া আৰু দিন হ'ল তেওঁ 4-5 বছৰ মান এনেকা 4-5 বছৰ মান হৈছে এটা ৰাস্তা ভালকে দিয়া নাই ৰাস্তা দিয়া নাই ভালকে আমাক ঠিক আছে সেইটো প্ৰবলেম tonale pachini tha labang so towara puthak nali tum ko ana kisung do labang pachini tha so puthak ke towar ke siksak piklo ne tum the gari so solais ta mere tum towar han ping bat di kala gela taya mukhata kai da chi banai nang la sana son kisung ne tum polo kon bak kisung do labang so towar kisung ge sung pigan la aprang kan se thak thak la so towar banai stamina puta patang de de lo tade nali na labang so towar puthak ko pelo yam sa fan tuning ri dun li suning li dang la pulo nona matang patang son te pulo thene tung da bang ta me siksak piklo nali hin pen mo pen hala pu gamura kaning je alam the puthak towar alama puthak nali hin ben ko pelo kaning je pon kang tung ke Nilihin pen kining ye pon kang tung la han lo mo gamra duinong gele ki lo gamra tamining je lo je ke dam tang kili ka lo se tami recharge open stage lo se ning je kang lo la so to war ke already la election date tang pu si pu kang la se nitum diring arat akimang la penakar I ke kadok awe mek peng attack prong ke la to war han lo la si non ke wang non MP election tami ke wang thu po January lo se ka ju lo ta la su nang le lek ko mane to war bang ni tum ke misen nang po athe osoma school ke dun cycle ke we ka tumas tami ka ching ko son don lo la pen bat ke we ka tumas tami la apong tin ar we ke jang si long lo ke oi ma kaching koi do jai lo la pen kesu keu ni sub center be hospital punon la son se ga chelang e dam ni se tame men gari mo khanang dun bang we twar ke hin no tan jo ta se la council mate la dan local MSC atom phan dring rat pen so that kachoning ripon lam the la han lo Ilimen ke siwaram terang ni dak duinong geliki arong asarik lo otante nile tum pini nang tum dak diringa hawaro nile tum nang humri lo labang so towar la arlong thoi chot ni tum thek long la si aso puthak nang tum rai hoi pan ko pilo than pachini ji lalo atwar bang ke aprang jitu MEC atum MLA atum mai meeting la election aprang bang ke ni tum rong along meeting na du ke nang cha kang gloje non ke already la so kupumyo scheme menta ho la so SOPD pune so scheme already la ke kadowe herite atlo contractor fan pi atlo la se non lang mane RV jangbom lang aposi mate pajin ji pu phansi kam bang ke stop check pu sinang pu na thak la se la ke nang li tum matha nang lu pu se tame election par that pens tame yo nili tum long ke non lang ka RV ke thia batai tin si mane la so jitu arlong asap sup ke thok mokha ke pon bom non ke dam ke wang ni tum
mate hospital mane ke sugun e pons tame gari sul hai hui se tame asap kasik sak do koklo kisik sak mane dulo la pa la ali kado vetanal tumda theklong lo lang long lor pon lablo la si non kewang mate prabjin pe ni tumla diringa ra ta phan la sap sovet to war na pi pa mane patang dabi phan si chuning din lo la pen kado vela MLA mate itum local MSC alang li recharge stock bi alang li phan tame chuning rin lo alang li tame ma contractor phan ma alang li la so kam ke chak na si la so contractor phan tame prabjin pen tame alang li dabi pira mate patangi phan si ni tum mate nili tum la diring hoya rat mate nili gangbura hoy pen tame alang li phan chuning rin lo bangso niu salong tangte la election aprang patna ik po pusi nilutum ala pherangke bitum karju hu nang thandun lasi laso karju nang thandun ala mateng pen pinyar ninta nilutum theklong lelang lasi nilutum rat hoi pen nilutum kopilo sodak pen so phan pachini gang tungge sodak pen ke lalo moher ni lipuson thaksi tum dak min ke li tum local MSC alang li tok bisar recharge tok bisar se alang li kado vela dak diringal along phanarat phan kang hon pulute alang li si mama contractor aphan prabjin pen alang li kam paklemi kam paprabi phan se ni litum diring hoya tum bang ke alang li phan si dabilo sodak pen pudun lo Entena litum labang so towar ben ko an kasik sak do labang so lam thepu thak than tha kasik sak ke mohet ni li than lo kado ve jitu aprang atwar jitu ke claim pen anta susesi nona bang ke longlor lang pon lablo gari pintam gari su se tame ke dam se ta sik sak lo mane dangni bait se tame to high school এই ৰাস্তাটো বেয়া দেখিছে কিমান মানে অসুবিধা হৈছে তোমালোকে বহুত অসুবিধা আছে মেথনি পৰা আহি পেলাই এই ৰাস্তাটো বহুত বেয়া আহিবই নোৱাৰে চাইকেল গাড়ী আনিব নোৱাৰে ন নোৱাৰে এইটো ৰাস্তাটো কথাটো আপোনালোকে তোমালোকে কি ক'ব এইটো ৰাস্তাটো ভালকৈ হেৰি কৰি দিব লাগে ভাল কৰিব লাগে তোমাৰ নাম কি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কিষণ ঘৰ কিমান ক্লাছত পঢ়িছে 9ত ঠিক আছে Prekjama School along Usuka Asong Pen Kahumridam. Difu Quality Education upon RDPC Kedam Tang Aporahut Usuka Asong Pen Prekjama School along Kahumri Padoponlo. Pini Lethota SSA Hauraghat Education Block Angkang Puloni Higher Secondary School along Humri Damlo. Kahumri Damahut Bangso School along Than Bangkadure Thek Ponlong Lapen Midday Meal Kipi Ahok Kabe Thek Ponlong. Sonsi SSA Langso Mepi Education Block Angkang Biswanath Pathar LP School along Humri Damsi Midday Meal Kipi Ahok Kabe Lapen Eco Club Amen Pen Nankele Atangka Sai Kiklem Kedam Pameme Theklong. La Soaphi Lakhahini Joypur LP School along Ta Humri Damsi Than Bang Inudvetsi Lo Than Pon Bom Alam Chinipon. Bonghom Thari LP School along Kahumri Dam Ahutke Than Bang Ake Hoy Abang Ave. Eco Club Lapen Annual School Grand Amen Pen Nankele Atangka Sai Kiklem Pameme Thekponlong. Kijutsi Selawar Raikom ME School along Ta Humri Damsi Annual School Grand Eco Club Lapen Volleyball Court Kasemar Amen Pen Nankele Atangka Sai Kiklem Pameme Thekponlong. Lasi Lahai School along KAC Pen Humri Damsi Sai Kedeng Ponserak Jephan Usuka Asong Atum Chuning Ripon. Puloni Pen Sivabe TK News. Yang long arlo quality education fan RDP damsi nilitum kedam tanga porhut penaan LP school long ma high school ma high secondary long tamini tum ka humri padom lo pinile thota minilitum SSA Harogat education block angkang fulni high secondary long school long humri am pung dan bang thek long bang ke phan bang ka du thepik la pe midday meal la bang so ke pelong tame penan ke chuk panglim ke penan aronre la bang so thepik la son thaksi nilitum SSA langso education block angkang Biswanath Pathar LP school long ta humri am da humri am da bang thek long da club amen pe la pe annual school grand amen tangka bang kapan hok labang so thepik la son daksi bohon thari LP school dan humriam lo hada humridam den bang hada thel lo bang hada bang than man ka hoita me alang li ta bang be la pen eco club la pen school grand ngali tangka don ta ka kichu panglip ke pan kichu pan hok la basuma theglong son daksi nilitum nong tu joypur LP school ta humri na lo hada humriam den bang ke thegram long bang hada kal bang ke single teacher mane bang nuvet son daksi selawar Raikom ME school long tamil tum humriam do hada humridam den bang hada ta me la bang sumo pen annual school grand la pen ala ba eco club amen pen an amporta volleyball ko kasemar amen pen an bang su kichu panglip la basuma ni tum theglong asini ni me puang tu bang la helo je prabjin pen Karbi autonomous council tum hin prabjin pen bangla high school humri bang kenangsor kenangsor side one prabjin pen kedeng baji phani sinili tum hin pen kachuniri padopon ফুলনি অঞ্চলত ফুলনি ৰিজনেলৰ লগত লৈ আজি আমি ফুলনি ভিতৰীয়া অঞ্চলত যোনবিলাক কাষৰীয়া ভিতৰুৱা অঞ্চলত আমি আজি স্বাধীন স্কুল ভিজিট কৰি আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে যেনে ধৰণত চৰকাৰী সুবিধা সেই সুবিধাৰ পৰা কিন্তু একাংশ স্কুলে বঞ্চিত হৈ থকা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ আৰু এই যোনবিলাক শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক যেনে ধৰণত
মাষ্টৰ নিযুক্তি লাগে য'ত আপোনাৰ এজন বা দুজন তেনেকুৱা য'ত ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বেছি আছে তাত কিন্তু মাষ্টৰ সংখ্যাও বহুত কম আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি এই সংবাদ মাধ্যমেদি জনাব বিচাৰোঁ এই বিজেপি চৰকাৰখনক যে অট'নমাছ কাউন্সিলে এইটো অতি সোনকালে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে আমি বাৰম্বাৰ এইটো অভিযোগ দি আছোঁ যে এই মাষ্টৰসকলক অতি সোনকালে নিযুক্তি দিব লাগে কাৰণ মানৱ সম্পদ গঢ় তোলা যিটো অনুষ্ঠান যিটো বিভাগ আছে এই বিভাগটো কাৰ্বি আংলংখন এতিয়াও বহুত পিছপৰা ঠাই বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ কাৰণ এতিয়াও বহুত ল'ৰা ছোৱালী যেনেধৰণত শিক্ষিতভাৱে হ'ব লাগে এতিয়াও বহুত হ'বলৈ পৰা নাই সেই বাবদ আজি শিক্ষক ব্যৱস্থাটো নাই কাৰণে আজি এইবিলাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পিছ পৰি গৈছে সেইকাৰণে আমি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি জনাওঁ প্ৰভাৱশালী CM অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তুলিয়াৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক জনাওঁ যে অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যদি নলয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত সেই যোনবিলাক ভিতৰুৱা অঞ্চল যোনবিলাক কাষৰীয়া অঞ্চল আছে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ভৱিষ্যতে তাৰ পৰা যে ভালদৰে যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ওলাই আহিব পাৰিব সেইটো আমি আশা দেখা নাই সেই আৰু লগত আমি ক'ব বিচাৰোঁ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট যোনবিলাক আছে আপোনাৰ PHCৰ পৰা হওক বা যোনবিলাক ব্লক আছে বা মিড ডে মিলৰ যোনটো ব্যৱস্থা আছে ইয়াত ব্যাপক ধৰণৰ খেলি মেলি আছে সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ফুলনিৰ আণ্ডাৰত যোনটো ভিতৰুৱা কাষৰীয়া অঞ্চলত যোনবিলাক আজি আমি স্কুল ভিজিট কৰি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা দিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা কিন্তু স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষসকলে ইয়াৰ পৰা দূৰত্ব আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকক দাবী জনাওঁ যে অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নহ'লে আমি উচুকা তৰফৰ পৰা এইটো বাৰম্বাৰ অভিযোগ দি থকাৰ পিছতো যদি কোনো ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ ইয়াৰ ওপৰত আমি বাধ্যতা হ'ম Langpher constituency check R2 Ram Rong Pia Rongameker Robinson Hanse Asopo Harmon Hanse Kiso Kiun E Ajoini CM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Kerap Kachohang Chiti Niphai Krehini Urmiani Langpher constituency Keparopon Ram Rong Pia Rongameker Robinson Hanse Asopo Harmon Hanse Kiso Kiun E Ajoini KAC CM Dr. Tuliram Rong Hang Langpher EM Mudhuram Lekthe Lapen Team Karbi Anglong Aphan Kerap Kachohang Alang lihar bamon hanse arta ningkan krekitom alang li kisu ningkan nerkep suselo alang li kisu penajok alang li asar bura ahem arit chejor et lapen akhi adata awi pinlo bon sita non anta kisu abangke miun elang lapen alang li tum kisu kachilang jia phanta abidi jutkoklo pusipu lapen non abangke dihi na hin CEM Mudhuram Lekthe CM Dr. Tuliram Ronghang lapen tim Karbiang longa tuma phansi nangkerap dunjia phan Chonghong Prong Lopusi Birta Longpon Fuloni Pensiva Be TK News Nilita yellow ken amen ke bang son da la son da kisu nilipina mata ki kotang nang mane la son do kisu pangchat katang yo nang ka mundu kota ipu ni sita nilipina mata ki kotang nang badu rong sot nang thek prong kanon amen ke bang ang ta la son siketna anke nili tumke longle philang anta dam kat lo nili son lo kachelang tipo nili go son lo kachelang la si nili ta bhut kisu bang ni phan ngrike mudhuram lek kisu ni pinana men phanang pam ngalo nili ke local NDC mane nilita nang chiningri lo hok pelo ta nili su phan ke nilita no hok panda chelang to wara wedalo kisung thektik lo ta nang li tuma bangke ajat pentame nera pammi nang po nilita longle phelang ta padoi lab lo po nilita long thek thek lo ta nang li tum bangke nirap nang po alang li mudhuram lek theta nilita nangli tum phana nangkerabi pusi mane towar cholang dinglo sar dhinamu pusi tame khi data velo sar no bangke nasi sar nohok pusi tame nerab bek tha nangli tum nangrap po pusi nili ning thelo lasi towar cholang ik dinglo asia ke hai mudhuram lek the phanta chuning ri lo lasi nangrap bek tha sa nili tum phanta ane nangli tum nangkerabi pusi towar cholang dinglo lapen tuthulang Dr. Tuliram Rohang sar alang li phan pusi tame nangkerabi phan towar si cholang ik dinglo nili tumke